Halo gagayam at timanen tigayam yo, Jenna Almoite ang mga kakamakas Manang Bianang, amang kabkadlaaw kada kayo tinaragsak nga oras yu amin nga wan labas. Welcome kayo lata dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat sa tour saan napod na nagan tintay drama. Ngamsak bay ti amin na bara mampaya kablaaw kada Jenny Gambua, Rolando Gambua dita Balawan, La Union. Carolina Villanueva Manangan dita Doha, Qatar. Ken Joyce Ann Tamayo dita Hong Kong. Kas di man ti kuna ni Kabsat sa tour. Dear Manang Bianang, may sa ako na balo kat adda dua nga anak mi iti day di asawa. Dua a babbai amang marteg. Nagbali na problema ak dagiti anak ko tawan dang ganda pa magbaga. Sikat dagiti anak ko iti lugar mi gapo iti kinartekda. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Laura, sino dyan lalaki akadwa masimmang part? Ni Jimmy, tatang. Lakay ko. Ha? Lakay mo nga? Awan pala nobyo nga inyam amom kanyak. Ita, addan lakay mo. Lakay ko kunak tanailawan kamin. Kan, agdan na kamin. Ha? Agdan na. Agkasarkay pa'y mo't Sa kayong to agdan na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Naplano min ti may papan iti day tabanag. Ay, among balasan ka. Idi agayan ayat kami ti day dinanang yaw. Saan ko pulos asinagsagid? Aging saan kami pa nagkasar? Ay natatang, sa bali ti panawon idi, sa bali mo't itan. Ipada yun to, mo't ti inuog mga istalyo idi. Wen, inuugma no inuugma. Ngumkasta ti rumbang. Agkasar kayo pa'y nga umuna itinubyaw. Sayon to aramidan ti kayat yaw. Sige, tagdi ko sak. Rumor kami kini Jimmy. Parwaram dyan ubyaw iti silid mo, takasarita. Yam amumot kanyak nga amam Sige, mabit lang. Ngumne, saan atila ibagbagayo ang mga nudagdagan nyo amang ikasar kanyak. Kani, awan pa'y kwartami. Welcome to Jenna Almoite Drama. Nabayag ka din nga na nagkinaawatan nyo iti anak ko, Jimmy Barok. Nasurok lang makabulan mi, tata sa to. Kastaya. Nasauna ngamin kanyak nga agdin na kayon. Kanay, di kay pa'y nagkasar Barok. Kano ka da iti plano yo apa nagkasar? Kahit ko kuman nga ikasar ta anak yo. Ngam binulod na ngamin ti daduma a kwarta abusbuson mi kumang agkasar tata. Aniya? Kunana nga da pangusaran na iti kwarta. Kat kunana pa'y asaan pa'y anak kasagana a makikasar. No kasta! Isok tagkad-kad nagkasar kayon? Wen tata. Ngam na kunana mo't kitde aplanwan minto no umay atawain. Tapagururnungan mi tata. Hey, nala! Makamu kayo nga rod Barok. Ngam numabalain, diyo kuman ibaybayag. May mayat mutla ang numakapagkasar kayon, iti kabitan apanawain. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Tatang, insangpet ko mo't tinobyok dito'y balay, nagisangpet mo't ni Manang Laura itinobyo na. Ha? Naimbag nga oras yaw, tata? Kastamit Barok. Kas ka ni Manang, di kampay magagkasar atan eh. Amangan no agapa kamin to. Wano mauma kamin to iti tunggal may sakit agsina kami. Di saan kami amarigatan nga agsina. Anya? Saan ka di, amor? No siyak, kahit kung nagkasarta. Ang sikamot nga min tagmadmaday. Kung namot nga urayam ti 30 taon mo, saka makikasar. Kawamot, ubingak pa'y ngamin. Kalalaingan na ti 30 atawa na pan nakiasawa. No kastamot lang. Di saan kayo palang aron nga agdan na. Taurayam nga ag-30 ka sakan tumakidhan na. Pinalubusan nyo ni Manang amang isang put itinobyo na dito'y balay. Sa ita, didak palubusan. Madia, unfair ti kasta, tatang. Ha? No didak palubusan na makilibin, di yung mga palubusan jay kabsat ko Ngam no palubusan nyo ni Manang, palubusan dak mga rod. Tapnawan riri, tatang. Anya ngay matitrabaho dagi jay manugang yaw, tata sa taor. Construction, Lilia balasang ka. Kat na imbag nasingpat damat lang. Madlaw mo't kiday, anasingpit da. Ngamjaklam mo no agin sisingpit da lang. Barang agbalbaliw damat tan nasingpat ipakasasawaan da. Un ko mga rod. Hay, jak mo. No mo dagi jay nobyo dati style dang agkabsat. Tani, nabit da pala anagam mo. Ngam insang damot idan ijay balay. Ha? Ngam barang agbalbaliw damot kiday. Tadanton mga nawa kadakwada no bilang laang balasang ko. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Napanan ni Jose Amor. Jak amor tatang. Itay pa lang agurura. Ngam di mo la sumangputan. Nabati na mga ti cellphone na. Nagloko na ijayan. Di na imbaga ti papanan na.
Sana nagpakadakin ka, amor? Kasangsangpit ko lang nga minitay, nagapo iti trabaho, tatang. Tatang, Romara, inaksukunan ta asawa. Agpaspasoko ni Jabangir Apurok. Anya tinaramid na ijaya. Diyak mo, tatang. Basta agpaspasukon man. Kadwa na nga ta ni Jose, Jimeng. Diyak lang mo di namot imbaga, aber. Ay na, sigurado ang nagkuyog man ang dagijay. Kasla amok man ang tinaramid dan. Ay na! Welcome to Jenna Almoy the Drama. At hindi sundot na kabagis Jose. Uwan nga rada. Sige, mapantan. Manang Laura. Kakadwa mapan kamin. Inton maminsan manan. Laura, bakit kukunyo ditoy? Awan, kalkalpas nila nagtutungtong. Nagiinom kayo? Nagbartak kayo agkabsat? Basit lang, Jimmy. Mala, ilugan da kami git din tagawid tayan. Makilugan na matan. Bayaw. Dua kami nga ilogan mo iti motor mo. Ha? Mala, umay kayo nga rodan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apa yung nagbartik ka, Joseng? Bimabayan kang nagbarbartak. Basit la. Ang amor lakay. Pagliw-liwaan la. Anyan, tikas talangam. Agin, inom ka magaya may taara. Sagpaminsan mo lang. Sumaya at ngamin direk nak no. Nabarto kakat. Iso pasensya kan anya. Lakay. Diyak mayaban diya asawa ka mapaniti si Ledmi, aber. Uray nga rin ni Joseng. Diyak mapaturo ka, ber. Di na pa'y kaya ti matulog. Ala, inkay maturugan, Jimmy, amor. Sakti ng bayan. Kauray an-anwan yung ayaban dagita anak ko. Di yung mayaban. Tanukastaan na bartek da. Kaya't dati sumanao. Ha? Nagpipigsapay mo't nga rin ti boses da, tatang. Kasarita yung tuman ida, inton saan dan anabartek, babaras. Barang da kayo, tideng ganda. Tarusyak nga amada, ay na, awan dengdeng ganda. Tatang, kasta ka na talaga aramid na Josie kan Laura? Ay, kababain man nga ibaga ngamuwain. Nabayagay na kastada. No adda mapurdiyaan da, idiritso da nga igatang iti arak. Diyak amaw, akas tagayam ti ugali ni Jose. Oray siya, kaber. Jakmat amo amang ginunggayam ni Laura. Adda kada kayo, numaupay kayo, babaraw. Kat panawan yon dagiti anak ko. Jakmat yun di basta sinaan ni Laura, tata. Ta inayat ko ni Teusto. Uray siya, tata. Ay ayatak ni Joseng. Nga uray mamartag. Patsal, ang mapagbaliw kong tao ti anak yaw, tata. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Manang Laura. Agsyat ta kaya mau. Ha? Kayat ko ngamawan mat kwarta. Adda kwarta manang. Inted nila kay kong. Ala ngam pagsyatan tangay, ijay star. Kauray diti balayan Sana bali tarimwaran na kita asawa taan na pa nagtrabaho manang. Ala nga rod, inkag umatangan, Josie. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apengyak kasi ti bagam kanya ka. Anday ko. Apinag ka ngay. Saan na mabali na jak bumalas? Anay ko. Anay ka, apengyak. Ay na, gusto na itan. Anya kayo mutang. Agbartak kayo. Kalpasan na, aga pa kayo. Anya matikas tanga ugali yun. Di kay lagbay ni tikas tangar aramidan nyo. Day ta, Josie isutin mo na. Kasano ka nagsakit mo ti panagsasaw? Kung namadlan, asino ka kalaingan? Alam ko man kayo, tatang. Tabis pa rin kami maniti day ta, babay. Di kay mabain ka nagiti asawa iti tikas tangar aramidan nyo. Nagsisingpet nagiti asawa nyo. Ngamda kayo, kasta ti aramid nyo. Baliktad mo't ni mapaspasamak. Da kayo mo't ababay ti araat. Agat arak ka manan bagay. Nagsyat ka manan? Itay ang sapa na kay.
Ngam na usawan ako, tabasit laang ti ininom mi. Nagsango kam laki ni Josie itay dito'y balay. Inaldaw mo agsat ka, Laura. Saan saya ti kas tangar aramidam? Madadail ti salunat mo. Saan? Sa gabasit laang matlakay. Kan naalas akitaan ti kas tangar aramidam, bakit? Bimababayan kang agbarbartak. Baybay ang naklakad eh. Tapag palpalabasan mila iti oras kini ading ko dayta. Laura? Kan sanay kamin iti kastingar aramidan mi. Manipod high school kami, kastuyin ti aramid mi. Nakairwaman min ti kastoy. Iso apang nga asim ta di mo lapdan ti pagragsakan mi. Banding mi nga agkabsat ti kastoy. Maturog kayon, Jimmy. Di yun urayin dagiti asawa yaw. Ta sigurado aparbangon tumanin asumangpit dagijay. Sukunak kumaydan. Ngam di da pay mo't kanunalpas. Basta birthday, wano kasaran ti papananda. Namnamaan yaw na parbangon ti sangpit da barok. Ay, kasta ka di tatang. Wan, iso nga irwam yun ti bagbagi yaw iti kasta nga aramid dagitan nak ko. Ngam agpakpakaasi akka na kayo barok. Tulungan dakman amang bagbaga kadagiti anak ko. Tadidak mo't dengdenggan. Oray siyak tatang, di nakdengdenggan ni Laura. Nasingputak sa ngamin unay. Kanjak ngamin ugalit ti mangungat iti asawa. Tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Abir Jimeng, kaya't mo ti sumunod kanyak. Ha? Sa dino? Ijay lugar da insan ko. Anda ka nun napintas at trabaho ijay. Dakkel ti sweldo. Ah? Wala. Basit ti sweldo ta dito. Saan tayo ang makaurnong abirat? Wangag! Iso nga ibirok tayo ti dakkel a sweldo. Wan, abirat. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kat palubusam di asawam, Josie. Wan tadakdakkel ka no ti sweldo ijay manang. Basta ipawit na ti sweldo na Uray siya, kastamot na ang timbagak kini Jimmy. Ala, palubusan tayo na. Tapno makasapol da iti napintas at trabaho. Kat dumakkel mo ti sweldo da. Basta agipawit da iti para kadata. Wan manang. Sa bagay nasingpit na kita asawa ta. Agpadada nasingpit. Wan nga rod, kabutang data. Iso ang naswerte tang kadakwada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nabartek kayo manay. Kastalatan ti aramid yaw. Kada pahuitan da kayo iti kwarta dagiti asawa yaw. Pagbartek yaw dagiti itida sweldo da. Pagliliwan lang, tatang. Pagpalpalabasan ni di oras. Anyat problema yung ayan tatang. Katawan to pa'y reklamo dagiti asawa mi. Sikando laki din. Kat saan kami matngagdaw-daw at itikwartakan ka. Wala! Ng pagregregatan lagi ti asawa yaw ti kwarta nga itida ka na kayaw. Imbes nga ornungan yaw. Saan? Tapagbartek yaw, mate. Agbalbaliw kayo man. Sumapol kayo kindi, mate, iti trabaho yaw. Tapno adda pa kakumikuman yaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Lating itak, Laura. Hindi kan pauitan iti kwarta. Tapagbarbartek mo lang. Asino man nun ayati nagipulongkan ka? Daddadaulan nak day tano asino man. Basta di kan pauitan. Awanan ka kit di tibay na. Siguro adda babaeng dita. Kit iso ti pangtadam iti sweldom. Ag sinatalangan. Di kan pagan ano, bay. Ha? Laura, mabit lang! Laura! Hello! Welcome to Jenna Almoida Drama. Lokasta. Ginuran na kamot niya asawam, ididimon pinauitan iti kwarta, abir. Un manong Jimmy. Sininaanak pa'y kitin Ha? Ne. Agpada tangaruda. Ura siyak. Sininaan na ko ni Laura. In black nak pa yun. Agpada tamanong. Hay. Mangipanagnak a kwarta lang ti kinayat da kadata. Wan nga rod. Ta idi saan tan a pinauitan ida iti kwarta. Sininaan da ta adagosan. Sumapol takid di mo tan itarman ta dito'y manong. Wan. Amam. Agpadagayam abalasang dagiti nagpipintas ababakit di tabangir a boarding house. Lagi dyan nagtatayag. Kan nagpupudaw alumablabas dito'y boarding house ta. Wan. Lagi dyan ngay nagbabanglaw. Kan naglalapsat ng oray babakit dan. Kat nagpipintas da pay laang. Madlaw mo't a senior citizen lagi dyan, amor. Wan. Ngam nagpipintas da. Nagsisingpot da pay. Kada lumabas da dito'y umisam da. Pumansin da. Kaya't mo tibak-bakit ngam siga, amor? Wan apay ko nga saan ngay. Sana problema na itatawan. Basta nasingpag. Saan nga artag?
Imbag no kayat data. At kasla sosyal da mo. Kay, ipalapal talat tati ayat ta. Barang maisaltak iji puspuso da manong Jimmy. Da kayo matgayam, amor. Jimmy, sobra kayo. Naimbag man nga oras mo, Rosalia. Sapay gumata saan kayo ama-uma amang paspasang bay kada kami dito'y dagosyo. Saan? Ala, agtugaw kayo. Taya bakti kapsat ko. Tagsasango tayo manen nga upat ngagsasarita. Nabayagan asan anagaw awid da Jimmy kin Amor. Talaga ka di asininaan nyo idan? Wen tatang, saan minapagan ano dagi jay? Nagiimo uda. Di yun namnamaan ti panagawid da dito eh. Tadimin pagan ano dagi jay nga ex-manugang yu, tatang. Kahit da kayo ngay. Anyat plano yaw itibiyag yaw. Agbarbar teglatan aging gat inggana. Ibakbakit yon ti kinaer-er yaw. Sino ngay? Timang seryoso kada kayo alalaki no kasta kayo. Di kay kadi madanagan. Makiasawa kamin iti mabiit kani Manang Laura. Wen tatang, addan nobyo mi. Inlimod mila kada kayo. Agkabsat ti nobyo mi. Kat adda kabailan da iti biyag. Iso makikasar kamin kadakwada. Ta sigurado nga agnam ay to ti biyag mi iti sidong da. Naragsak ka kadimot laeng iti kalkalpas akasar tayo kadag iti asawa ta, Hilaria. Wen Manang Rosalia. Talaga apetat da iti apagtangan niya. Asino ti mangi pagarup, makaasawa ta pa iti kasto atawan ta. Wen nga rod, nasingpot ni Jimmy. Iso apat siya kajak to agbabawi anak ki asawa kan kuana. Oray ni Amor, Manang. Ay, nasingpet. Agpadadaan nasingpet ka ni Jimmy. Ala, sapay kumata saan to nga agbaliw dagiti asawa ta, kabagis. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agawid tayo dyan lugar mi. Tagbakasyon tayo, honey. Ha, ay katuan Kayat milaunay, tapno makita mi ti lugar yo. Wen, tapno makita yung mati lugar mi, honey. Intayo mat ag-relax. Oray sag paminsan lang. Mangan tayo pwede ti restaurant. Sa tayo to agawid, honey. Wen, honey. Maikawa ka nagbiyahe. Italaang man na nagbiyahe akiti atiddo. Dito di pagtugawan tayo, ta isumot bakante, Josie. Wen Manang. Ha? Manong Jimay, dalawra kang Diyosay, tanda dito abay tayo alam isaan. Nene, unag paisaw. Ha? Amor? Agda kayo mat dito eh. Oh, da kayo matgayam daytan. Jimmy, amor. Ha? Oo, Diyosay, Laura, kumusta? Aywan, iso ni Hilaria, asawa. Isumat ni Rosalia, asawa. Ha? Nice meeting you, mga madam. Kastamat ka na kayo, ading. Da kayo, asino madagiti ka kadwayo? Ay, iso damat dagiti asawa mi. Ni Emilio, asawa. Ni Banjo, asawa ni Josie. Emilio, honey, iso da Jimmy kan amor. Kan dagiti asawa da. Hello. Pakaragsakan may timakam mo ka na kayo. Kastaman ka na kayaw, saan? Anyan, apan nakairanranana. Agpapada kayo mo't gayam itigasat ka nagiti eksyaw, anak ko. Ah? Anyat kayo ti asawan tatang? Lalakay, tinakiasawaan yaw. Kastamot laeng kada Jimmy kin Amaw, takataebak sa dagidya inasawa da. Un nga rod asino ti mangi pagarup akas to'y ti agbalin agasat mi. Win nga raw. Kitagyaman nak, tanagbalbaliw kayo, anak ko. Ay, napukawan ti isam ko iti arak tatang. Kan busy akiti negosyo ming agasawa. Uray siyang tatang, napukaw mo't tigagar ko nga uminom iti arak. Naumaak siguro na. Diyak kayatan ti aginom, makauma ti raman na. Nagpait mo't na. Tuwang nga rod Manang, nagsabang. Maragsakan nakpara kadagiti anak ko, tati amok awanan ti panagbaliw dangam, nagbidutak, ta isuda pa yan ti disno doan nang isardang iti arak, abisyo da.
Katitadan anak daket naregsakdan asa nga pamilya, kastamatan kadagiti exda, napintas matan ti panagbiagda. Katita dakkalan dagiti apukok, katagis eskwela dan, alakastan tigayem mo sator. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan na ita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama at gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Bianang! Hello gagayam, matutudongal daw iti tunggal maysa. Kabarbaro man na nakapadasan ti may patangatang diti drama aman ng Bianang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay ni Linlin kan Freddy Juanites, Mary Rose Romero dita San Mariano Isabela, kan Marites Nalika. Intay nga rod basaan ti kapadasan ni Kabsat Dina San Napudno Anagan. Dear Manang Bianang, adda na nobya kapadak a babae. Padak a babae kunak talakyanak. Sana maawatan ti amak ti kinataok, iso adi na kaya ti kadat nobya. Ngam oray tumbuyak, adalat tamat lalaki nga aram kanyak, banag apakasurunak launay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak, isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito may sangay. Di yung damagan. Man nakibiyang kay launay mo't at tindera. Ha? Dahil takot timadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan nyo. Aglako kay lakad Sana dahil ta makibibiyang teraramidin nyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi barok. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yag munti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wen mare ngam jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, narigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wen nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti day dilakay mo? Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, ato yung tigat-gata nga maray. Agyaman nak maray. Oh, atoy mo ti bayad ko. Apay anak ko, anyaman ti nakabadtripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Katagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pa sap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang. No akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapala damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ugad, papanam nga rod man ay anak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litson manok na ito nanang. Imbatik di may sa alop po, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumaka nun iti litson baboy. Sa litson manok mo't ita Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di oray bastudan nak. Ay ayatit tulat Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la dayjay. Kuna na lang tikas jay. Isong armak lata. Taamok amatin. Nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya mananda ta insangput mo, andi. Litsong manok, di na. Di mo't po naman ang umakan iti litsong baboy. Iso litsong manok, di ginatang ka.
Ay na, naggastos ka man nun, Andy. Ayos lang. Awan problema di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin ka di na minsan nakalaman? Ay, un. Diya ko nakatext ta busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, Andy. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga yung aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andy. Amumot alakyanak, armon nak. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andy. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilbilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka matlat ta. Saan to pa'y madlaw at tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akas ta. Ha? Marikrik na, di na. Saan asika ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak, Andy. Iso asorya, ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayong bagak daytagan ka. Sardangan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, Andy. Di na ko mapagsardangan nga agarap ka, pangasim. Oray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarap ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita ka di na. Ay, makamu ka, Andy. Natangken na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing, Andy. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardingan mo nga agaram kin ka di na. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti si daem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado babalasan nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kwa na. Saan matkit di, Sarah? Ay, padasan natin mang puwersa kanyak ta makaraman. Aklonem kit din yan day ta. Iso ti may parbang parakan ka din Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya, Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sarah ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki itap naganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi, basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyagbaliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram kan kuana, anak kaw. Kasanaw, no, makasapol iti lalaki amang ikasarto kan kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo ng mga wit ita binaklayo abagas. Ay, saanan ba raw? Kabalak. Lakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulad ko iji balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Kat agyaman na ka. Adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga ron day dyan. Diyak pabayaran. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langan. Mabit lang. Awan mo't gayam danom ama inumay. Pagsaksak doon nyo aya, tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagamuran mo't tayo ubog a pagsaksak doon may. Sige. Yagyo tigalon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyukit din tigalon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Siyakon ti mangbayad. Ada kwartak dito, uy.
Pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay nakamikit dito, pasensyaan na Tatunggal umay ijibalay katila maararamid na trabaho ijay. Diyak ko ba kayat nga trabaho ng ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanindi na ti kas nga aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ararmon na. Ay, di laagbain. Bye-bye amlaeng maray. Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingpit mo jay anak mo. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Wen ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo adda nobya ni di na nga anak mo paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamidlan pudpud no alalakay. Aglaraman. Jak kanunungan tar aramidin na. Agbasbaso lang itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Andy nga arman tapno agbawing kan ko ana. Nadayo ang mapasamak ti kasta paray. Jakpat siya nakayatan ni di na ti anak ka. Imposible day ta paray. Awan ti imposible no talaga nga isuda tinaikari para ititunggal may sa maray. Sara, makadlawak kan ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timmamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Mamuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga tati panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya day ta, Sara. O kwa, maburburing at ngaminan iti relasyon ta di na. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamot iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamot iti pamilyam. Apay akastamat kan ti pagbagam, Sara. Awan matamu ka nagkurangag kan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan din na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan tibiyag ko. Sana mabalin. Jack, umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Lay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Jack makontak ni Sara. Apay, ayan na. Jack mo Sinsinanak nga minan. Ngam Jack manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayatag. Malampasam tumot lang nayta anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Di na gastinobyo na. Anya? Nukasta? Nagsakit kararamidan di kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan. Tantan sa bali na. Nalala, sumrak ka pa sa mga niya ti panunutan nagititatao ang makakitakin ka di ayan tiri daw. Hagyaman ako, Manong.
Uraya ka sumangpot ni Sarah, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Kira manak. Aywan, rumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan taga ni Sarah. Nakasyat kan samot tayo. Basit lati ininom ko. Danggayan nak nga ginaw Manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang damat arak di tibalay. No, kayat mo Ano, tiidul-dulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isunti inuman ta. Tapno sana ka na rumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di tibalay. Jak agawid no adda dita dayta adina manong. Dagunlit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kayat. Ngam ipilit na lang ti bagina kanya. Kasano nga runen? Di na kaya't agawid. Nabartekin. Si kanti makamuken ko na manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay ginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Go. Ay, apay, kanyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw. Apay, adan ayan nobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kayat ko ang makasarita. Wano saan, intagdarom at agusan. Awanan bain no asino man na ita. Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sarah, tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw. Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akaon. Diyak ko na mo dinararamid ko. Anya? Apay nga na naginom kayaw. Kaya't ko lang kumakailiw-liwag tinaramid ni Sarah kanyak, tatang. Gamkas jay matan tinapasamag. Nakasaganak ang mga kasarkan ka din Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit tigurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyaman ak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad danton anak ta. Sapay ko tamaayat naktumot Dina. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak ka. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay, mayat talalaki mo lati pakiasawaan na. Uwan nga raw. Oray saan ani-andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain di anak ka. Saanin atumbawi. Adamot lang ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga rodain. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, makasarak tumot lang, iti parakin kwa na. Nagkasar ka mat gaya mo, Sarah. Wandi na, inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikog akon. Agpadata na masikog. Wan nga rud. Kaya't ka kumaasi di rin, Sarah. Kaya't ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam saanan? Tadaditan. Ay,
Sorry, di na Sana balit nasingpot ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ng pilpilitak ti bagi ka mga yat iti kabsat mo, Sara. Kaya't ko ti madaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbang laeng di na. Kaya't idawdawat ko. Nga agbalin kanto naragsak iti dan na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laeng ni Ernesto, tatang. Kunana adagasan nak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na Awan nga rod, tatang. Di na matrep-replyan ti text ko. Jak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no anispal tibiyag ni Manong? Anya. Anak ka, di ka unay agladladingit o ay malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuha na, tatang. Anya nga raw, awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija tibiyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papadam anday. Anya dagita imut mo. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya. Nawayaman na ni Dina na nang. Isa mabalin-banan nga armain. Balo mo tan. Anya. jak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak ti aramidak di na. Tababa na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon tinaglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga uri andan anak ko. Kan balo Wana, saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. Ay, I love you, kunak. Kasyan na kumamot na. Naundaya panawin ti panagararam ko kan ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sikalata ti kayat ko. ay. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Di na. Promise. Oh, agkasarta ko man, di na. Dako nagkadkad pa yan nakikalay sa kanya, Andy. Tanakitak no kasano ti kinapasnak na nagdaton kanya. Nagkasar kami nga rod kat bayat ti panagdan nami ad-ada si Mingpat. Kat no kasano ti panang ipatag na kanyak, isumot ti panang ipatag na iti anak ko. Idi barupay ni Andy, ada idi ugali na amudi. Ngam idi nagasawa kamin, jak matten narik na day nga ugali na banag apag yamyaman naklaunay. Naglabas nga rod ti tawan, nadaan kami matten iti dua nga anak kankwana. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayim mo, di na. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman nakmanan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Kabarbaro manan nakapadasan ti mga ganyo diti drama Manang Bianang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Ryan sa napudno nagan ti may patangata nga drama ita. Ngamsakbay na hello mampay kada Roslyn Andrion dita Paktorya ti Kandilaan Manawag Pangasinan kan ni Tita Gina. Makablawa mat ni Dongo Eric from Jopay Cariaga Kudjamat.
Ken ni Senaida Valdres dita Toronto. Kastimanti ko na ni Kabsat Ryan. Dear Manang Bianang, siyak tay lalaki anas miti chabi a babae. Amin na nagbalin a nobya kat nalulukmag da. Jak man mo ngam nalaka akamain love itinalukmag a babae. Katap na nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Marsya bakit? Agdalos ka dito balay. Ta isang put kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka tapnon nadalos to'y balay asang putanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem ti agdalos ata nakababain. Punasam anay bag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw. Kababain. Sapay agrat-ratik mo't nagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti isang put na anubya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagdalusak nga ruday. No anya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batong bakad. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastabat kan ka, balasang ka. Nardaw, naglumagmagayam tinubya to'y anak ta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalukmag ni tatang ko. Nalukmag mat ni nanang ko. Nalukmag dapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalulok magdaamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi mat lang ti size da. Ayos laeng balasang ka. Oray na kamay, adumot lati kakaanakan mi ang nalulukmag. Dahil tangarod kinalukmag ni Edwin at ti aset na tatang. Iso, tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, aglutuak, dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wana lang. Kanwan gayam, dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kan awang pa mo urnong mau apang asawam. Iso nga rod, adito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasarmay. Mala, magantayan. Nakagaumot ta ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak tata. Ngam datoy dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Ato, iti narabig ko asawsawan. Igawan ka niti ka na, Edwina. Ay, haanan. Syakon. Gawad at sa mo, aminin nga inapuyan nardaw. Ay, shh! Tangiwat mo man. Mala, mangan ka lang balasang ka. Di ka Babbai. Wan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumot la te linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas datoy masida. Kaste at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Ining ka pa'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumanao dita. Nagbasik jay na batay. Kunak na ipasidak ka nagiti aso kun pusa na jay. Basta gawa maon. Darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balit kita ni nanang mo ide adote kinan ko Ryan. Pasensyaan o adote kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay to itiyan ko. Di mo ikan iti sa bali akay papananti jar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala,
Bayam, nasakto ti agluto, mahal. Basta awan trabaho. Oh, nay mo tarawot day jay ano, biya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Hindi ka mo't arasaas nga arasaas, nagpigsa ti arasaas mau. Hindi mo amaw ti agarasaas, nagpigsa ti boses mau. Naglo magtumo ti pinili jay anak mau. Ay mangirarit iti makanday jay. Alyang around, kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ti Chabe ni Ryan. O kitam na iti dua nga ex na, naglulukmag na. Ay, unan niya. Maikatlaw ano biya na ni Edwina. Kat agpapadada amin iti pamagay. Wine, kan uray nalulukmag na, nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Ha? Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot may. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Kit baybayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pakasikuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na lang. Napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iti kalsana. Intun bigat ka naman. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kay, anya nga dagita luluto anak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta? Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahe sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahe. Saan amap na kiti may sala apotahe na nang? Ay, anyan. Nagastos na unay mo jay nobyam anak ka. Gatang mountay swildom iti napanalawas. Wala lang. Ingulpik iti masida. Ay, awan na anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos na unay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga Edwina. Tamasapol nga adu aputahe ti sidaun na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo matlang Ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tano mapan kami mangan iti karinderya kat 5 a klase ti masida ti order na. Anya! Ayunay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel kat nga ro di pagkargaan ti kanan na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanan na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Wain mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mat ngamin na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta Ay, inta nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita mahal. Apay no agpakuyog ka kanina nang. Tapno adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga kitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagao. Ala, di mo panunutunan day ta mahal. Sige, si kalat nga rodan ti makitsinda. Jayla ka ba alam nga imutan ti gatangaw? Dati ti ilutoyo nga masida nanang niya. Ilutoyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipi dan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na inayunan nyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaud yo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti iluto yo. Anya? Ay, Ryan anak ko. Bagbaga am tuman jay nobyam.
Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslon iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayawn. Wan nga ron. Nadlaw ko nga ron na manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Ang jakmat mabali na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laengan. Kasumapul ka iti nakutong nga nobya. Ninanang mo. Saan mo takas karina nga ramidan dahi tang ibagbagayo ah? Ay ayatek ni Edwina nga oray nalukmag. Kan amoy mo pag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol a dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pangdua a tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sa bali a pagtrabaho. Agtrabaho ag-overtime kan ag-sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo dyan masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linutok, tanay. Nabuslaw, nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi dyan tap na mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abak nang? Kumaan no aglap-lapusanan tayo taoray 20 aputahe ti sidaon tayo. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagat ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaut. Saan alamot ti kukuam? Ay, Hala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrek ka agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaang nga putahe to'y si Dayo. Ay, wen Edwina, day tamot latin naluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbang lumanda talot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitarwar, iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kalaang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw. Tamangan tay ton no madamdama. Balasang kaw. Oh, ato'y paitin na po, Edwina. Mangan ka lang. Di kag babay. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanata siya ngayon, napananan. Aday di salas na. Agbuy-buya man na ti TV. Basit, ikan kanan na. Isa nagbiita mang mangan na jay. Ay, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda nun ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di ng basit. May sa nga po tahi tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti, pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tahi. Adu nga po tahi ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu buksit ko. Ay, kastaya.
Bala umay ka lang mga diti balay, no kurang tikan ka na medyo balayo niya. Awan tata. Kating kayo welcome ak nga umay mga iti balayo, tata. Ryan, bagbagaam jay asawam tanay. Pindain nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tinutun nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na maungarod kin ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kin ka mulaang ter aramidik ka. Sana siya ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na si daan. Basta isaw ti agluto iti si daan na. Isaw rom nga trabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruaman ang maidas-dasaran latan iti kanun na. Ibagam, taagluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? Santay nga rodid bina. Kunak ngagluto kiti kanak ng si madutak Mike. Apay ni bakat mo ngay? Napan di Manila. Napan da sinukontay kapsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo intamangan ni G.L.A. Naimbagin siya tano ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak, iti may sala nga putahe. Papa na meduwi na. At nakamat dito ili. Wano, agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, tata pasipeko. Ay kat intamangan na italagayam. Ha? Agbayso tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali kumamat nga putahe. Sige, na italagayam. Anda pa pananta a restaurant. Na indumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam. Ay, awan, adaya yung bagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin mo alut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balayo ni Jigo nga asawa. Ay, jakbat na si putan, balasang ko. Apay, sana nagpakadaya? Saan nga raw? Tunggal panangan, awan iji balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, ano alim makay. Iso, mati ka na yun na pampanangan na ni Jarwar. Uray ko man away sa nak, samad. Un nga rod, na. Uray nila kay ka, di nakainaway, so uray na minsan lakuma. Nala, urayam latang aruda na subang po di asawam, bilinda. O niya, napsog kamot lang, Edwina. Ay, perme. Thank you manan, Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kastoy amal pasta mangan. Katsi ka Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipeko. Talagang agbusugak manantad ta.
Saan tapay nga awid lumalpas ta mga anuan? Mapanda pa iti sigol nga ayuyang ta. Awan, ariglado, Pasipiko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, Manan. I like you. I like you too, Pasipiko. Ayan ni bakit mo, Ryan. Ha? Apay, Belinda. Anyat masapol mo kenkwana. Kan apay akas lang makaungunget ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan. Agpakpakalong iti asawa. Ha? Ano Ket, tapno mamati ka. Adtoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. Ha? Apay akas ta tilangada dita. Ha? Nakitak dagiti ladawan iti cellphone ti asawa. Kanayon da nga update iti ili. Anya? Awanan day, Tibain! Idarom ko ida! Ha? No, Natasha? Awanan bain ti asawam! Parwaram matag misut kami! Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina ka na kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagayaman nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga misut kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaaramid mo ti kasto kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya tinaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na jay. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Ala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga chance nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Lalakati mamakawan. Ngam narigat ngay subli ti sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya at awaswasan tan ti amin ka na ta. Iso apumanaw kan. Pinapanaw ko nga rod tinobyak nga uray na kasaksakit launay para kanyak ta inayat ko iti husto ti ex ko. Ngamno pa'y kasta ing karigatak tinang lipat. Naglabas tel daw na damag kong agrurutap kano dagiti simmaro no anobyo na ket awan palabsan na baruman wano saan tutupan na latta. Husto gayam ti desisyon ko kinun ko nak itinakam ko. Ti panang isinak ken kwa na. Tanodyak sininaan nalabit nagtultuloy ti panang lokloko na kanyak. Katita baruak pailaan, kadyak amo no kaanon to mata sumangbay ti babae apara kanya. Alakastan, tuy gayam mo, Ryan. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman nakmanen kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.